Cengna ngedi, kardom, nili isi alam thepen ajo ini si pini, press along ke bang. Penangan muni tutum sosial media lo, nili pan nagar judo ba komen na cipi tuntu. Je nang like ASDC lo edo hot ba EM do hot upi posi 6 lam ninge jeda to. 6 protection alam pi posi ninge jeda lo, langsung betu. Umane to bange ASDC hot bange nang itu एकदम puan kacari ke calom lo rat tu nang itu masih aning nang cithelo sita nang itu bange ASDC song fan putekang bu pula somi pudolo ba autonomous test akos masih nang tu ubu pula somi pudang dolo ba along ba recently si komane itu bange organisasi bange nili fansi uliram terang yang torong pi ake hai atum aphan nanga pangbar asom dulu. Lasi lahai kadu welam the putak ni kar biang ngorat tu phan. Eja kalam kapasini alam the bangke ini ninge hang tu. Lasi kicing si alam son lo ni puye bang lai no. Kuliram terang yang torong pi pu alang itu bangke bang awleng ke thek lapen awleng ke thi pame. Lasi nili phan ke alang tu mena pangbar bang chokche nili alang tu bang kecimbar dun bang kali. La bangke klar dak lam. Lapen 6 lam eja ka tum pulo 6 lam non sin giro je ai ka thar lo je chale dum 6 nili je ai ka thar lo chale nahi abe je ai ka thar lo bel 6 lam theke chale nahi bola abe muthe dili tu nili ki pujiya bangla halo je 6 lam masum a crisis abe nil tum ASDC ke claim pe ne blo ma ke 6 lam a crisis abe crisis ke doji kali laso 6 pham an so se pang nangi puse article 244A a provision of pen karbiang lapen di mahasa pham autonomous state palong nangi puse kachesong lason do asi non nili pham lasolam the bangba dokok lo he nangli ASDC pi posi itu ahok lo nili tom nili ASDC obu bathe bangke lahe no nang tum ateng no nang tum through pen pachini yang tum bang lahe no nili tum ASDC claim bo mo 1995 paningkan MOU chitok lo MOU chitok bet pen jakong lo orang lo la soja kong orang ta sita pinier ni anta la soja mu na anta implement melang ba apply on elang anta apply on elang lalu lapen autonomous state huda bangke kelong bang kelubi kelang hala MOU bang anta implement lasi nil tum ASDC claim mo isi hol ko theklong lo karbiang long lapen di ma khasaw lo ki ong dung ngarat to bang ASDC along si nang citu dung nang cerap lo karbiang orang ha curuvek nahi karbiang long lapen di mahasaw lahiria rompi arab to mata ninga longpen curuvek nahi athe autonomous state ke hangalo alang tum aninga longpen na cerap nang citu dung bangke curuvek nahi alam the sitabe nili theklong lo ake hai dakto jemto rompi ningkan ke po hini ke thomtam alang li MP man lo laso MP ke man bo mo sitame ache thok ar thok printing autonomous state alam the ni do tak arju bang we bang pharo phora phike brake thom MP ke to parliament lo bage yonto rompi innovate ka dingje dun bang ada thang impact abe laso bang ni theklo lasi autonomous state jong silong nang ji product de innovate MP bang da ke non jong he regional party like claim pusita jong he jat like claim pusita jong si MP jong si to non kar beng pen masa pen innovate po de the innovate si kadu ko velong kacedang ni bo bang ada ka bang arju bang abe laso ni theklo lasi nili mathalo je amni ong aku ratatum semege dengdo emprek sang long letik sang se lapen eja kati mang lapo andulo je horbong mam pujir si semege pan emprek long letik sang se sita apye bang la so emprek bang pelong
1995 meningkan MOU cetok lo, MOU aja kong pen long ulu aja kong long pilo. Isi statehood long, kelong nang aja kong tokai ana aja kong bangke MOU long pen long lo. Laili tum solai theke dat la le akap regalam. Sitame autonomous ta jong si long nang ji pulang te la so bidi pen innovate MP da kacedam bangke chok cida ji gusti. Building lu matha. Lasi nili kedamtang ningkan kep krehinia frang Kongres party long nili luchok la mangaho. Athema Biren Singh tihai halamang suhut MP ke hai lo alang li pen chingki lo alang li penga chingki jo ini thini bera condition nili MSC do bang husi Kongres dum lo nili EM le ke hangali open portfolio nang pinang iprea EM nang pinang ji open department nang pinili hai hangai nili ke hangke thini be ake hai Biren Singh tihai penil to chingki condition ke thini be ise condition lang la hai UPDS lapen DST la hini organization tum ceasefire long dobom lo lapen hini ceasefire dobom pustame la tum tan lig lak tak la ceasefire long di ko masi la pu paling lang hir ma pejang ling song si thek long la si nili Biren Singh ti hai panching kilo je DSD lapen UPDS la hini organization ta agreement do nang ji la so teng chedon lo apen hini lam the bang chedon bang la no je autonomous state ke Congress party pen ke hange lasi nono bangke nilijong si Congress bang loklo pe Congress party pe namasi autonomous state ke hang nangji kualam nentum condition cipilo laso tengsi cekroy lo laso ke cekroy pe na join si nili congressman det pen nili dangal tum matheng no gaching kaningji kang tung la hen lo je Congress party pen ta autonomous state ke hang bangke hang nang koklo ba hang det lo non nangli tum teknologi asitina election manifesto long stame non ke Congress tum election manifesto long bangke autonomous state lam the kaningje pondo lanchot kali kedamtang mane Assam Legislative Assembly election ke do MLA election ke do bangke Congress leader mate non ke opposition leader lo ake hai Rahul Gandhi alangli pulo Congress as government jong si center long wang lo bangke Delhi long wang lo bangke Karbi Anglong la pen di Mahasau long pending ke dopring alam ke article 2424A ka implement lapen autonomous state ka create akam bangke il tum plan pokusi Rahul Gandhi cecak lasi autonomous state bangke hala suhut ke hemprek long letik sang se po bangke ninggelo non bang nili thek long bangke laso autonomous state ke long jia bang akapreka bidi anutin te bar nangji ke thek tum amta kapreka atual krong kapreka bidi upi ma gedo laso teng autonomous state ka pelong ya pan abisile autonomous state long nangji ula so krong bang anutin ta laso krong long si rinai ba laso krong long si tu nai usuni lima lasi nili ranang wa clarification gala hello hala so nili tum em do ke 6 schedule crisis ave lasi eja ka tum pulo je ai ka thang long kachar le dum nili je ai ka thang long char le dum 6 schedule lam ninje da 6 schedule lam ninje je gallo 6 schedule lam sing tum ka ninje se autonomous state ke ate article 2448 6 schedule ate jong si 6 eja ka tum kuban nili arjulong hai je 6 schedule ke dorde lasi non ke autonomous state ke hang 6 schedule hormo se autonomous state ta 6 schedule hormo 6 schedule jong save pulong de autonomous state ta article 244A na palawa ate 6 schedule no administration bank ka upgrade is a provision pena article 244A ke lada ke council of minister do po lason no lasi laso autonomous state bank do lasi autonomous state lo pulong de lage 6 schedule lo mesi autonomous state bank long ji laso bu mangun ane Karbi Anglong kan pemangunan lasi lahai lam the kape klarji apa laso lam the nilihin pen nili lam the cepak langin pasi pini nang tung thaladak nahang lo lancol